Тойга канча калың бердиң анан? Эл катары эле 1,5 миллион. Эмне? 1,5 миллион? Сен эмне Сооронбай Жээнбековдун кызын алдыңбы? Ал акчага мен 3 жолу үйлөнөт элем. Aşık bolu, yaşını oro çalan nurga. Aşık bolu, bu şaşıp koyu, sevginin yoluna. Sen ağlaydın, sen arınaydın, sezim jandaganda. Нурлан концерттин рекламасын жардама агенттиги Sprint Media Startка бербейлиби? Алар бир жумага 15 телеканалга биздин рекламабызды чыгарышат экен. Болгону 2000 сом. Эмне кылайлы, заказ берелиби? О, макул. Бақыттың бағын аралап, жүректерді сезім жаралап, қобаныш қоштап өміріңді, ашықтық